Salama na amani julahani. Sidwa na nyanyi wahele chamala sulu. Kao dele shawiri rilaminio la hensi. Ikao nga suduma umweshelezan. Uka linu karija litunga. Wandu walijuao. Ama shapuza wananya swa Komor. Sonde madhoma na watendea yensi walona uvamana beka kwa tina uvamana pia mana ndongo muhimu kwa tini zo mhononi uka kwa tufanya mapesa hiyo ndongo muhimu otindo atarumu maadini litena nga mji wao kaya ya mipaka ya hensi kaiti ama ona baadhi ya ndongo mana beke mapesa kartina yo heni ralijana nga mkora 20 ama ngwarangozi rashini hizo waonokaya ngwa stere hiyo ika mrendo anza heni mwananyasi mkomor ajuanza ya tahila haki nga mji wao kaya yo waloni yote na doka ngwajoka nembuda ngwajoka na ishombosha mndo yodi wajoshinda wafanyi ama huona huvore hayensi hufanya ulezi wa sabuzi honazi hakeli ya dazimu yo dokangizo nziro wanazamba wajuao shawiri ana mwanyasi azalasumani kao demrio rais ya fanya mapinduzi ranze mahashivi na majana shinda na mungo shinda na shinda ya jayaonesa ukaya aba salisu alalahe mipaka hatu kandaura yafanye nguito harmoji madaula na yodo ya lazimu hukumu sha ngone soka yarenge bidobe ndio afanye mahadisi baina he Komor na Faransa yani baina ya he Komor ilo harma uruma ilo harma tawalifu ende ya hadisi daina ensi ya tawala sihuru ya Faransa gamunao awonga sina maha 18 ranziza nongo hizo zifanyishiha nonga mwanao tsuwa warame maha 18 hiyo mwanyesa zali asmani hasa hafanya mahamfukare aba sabwe kari waza aba sando harma mahamili henda mahamiraru yabo ngarjamba hafanya maha 10 harma ilayes nonga mwanao banura waswili wa Komor ngwafao na kwa jahiba na za saya kazi ya kansi kwa nguijuo wananyasi ngwazijuao manarone monsi yeye de mwinyi maha zizili nadharu haka haunisokaya gebidio rifanye hafanya parofanya bunjilio ajahunu Ulaya hususan harma mji wa Marseille harma hotel yambo hotel Novotel minja kayao shama ndo kayao atola ushahidi uka haunisokaya gebidio rifanye rifikirie rifanye hama dezajiria o harma umsharikiano harma itaabu haruma umani waka ya baina ya he yeshin ni Mngereza haruma ezisiwa za Hong Kong na Taiwan hususan Hong Kong kawa kawishiliana maha arjamba maha mungo shenda na shenda aujana murad wakawishiliana kaya gebdori fanya hali mwanyesa zale kazones bandu hat mimi wami Muhammad Mansuabu kaude mwanzi shohele chama la sulu mihoni sando nondo kaya yoba moja nendo ngikao miti fikir ranzi hale mana ranzira hare jatini waleba rejatini wa uhura ikao ngori wao na de inuramba de ruhusa ya baladur inuramba ukaya de ruhusa yuwao irwao hitwa yakautilwa muhashiwi na wajana shenda na mungo shenda na tano bahi mahara hana abo uliho deli ndo akaona heleza ngo ndandi sofikiri harma fikra jayo manyasa zali hazamba wakati yo naye hakanaye naenge na yes awajudu zifanya ngekweli ngabo mwa imani kakweli ngabo fikra sabuze kangabo watu manyasi tena sambi kao harumu mahamitsan haka rahaja rohar mwezi mahayao haka hazonesa harmweji madaula afanya kutuba padamana ngamzijuao sha amma garona ndo kanga rijuao katena zinufikra yakayazirenga ne
de chama lambao de chama la Maore yani de luania ila Maore ama inti noga kawafikira hakaya inswavili ne kufanya zanongo hizo ambapo ukaya nafanya suluhu yani namna ya ukaya ubaki harma muda harma ila mipaka ya hatu hawo watu tunaumani hawo beka kajeleza heli mimi naeleza winusha yode man kama no ilo muhimu de namna ya yamba yore ile wanondo kanza no sokana renge wakati ubaki harma ila mipaka ya hatu warirengea ilirifanya suluhu na sirehenda rilekeze ilansi wakati ila uliho zanongo zinzijiri wakati la runde amani hatu amma nswavili haveha ya mananyasi mana yaka waziri wa habari zobonze kanso shelana hii demoniasi fahami wa Said Ibrahim haja wakautia shuno idingo amba de mipaka yani de misharkiana ni de makatiba ya husu ndongo za hifadhi na wonga mjoka kaja paro hifadhio na wode kinyume bade mwanyasi sambia kafanye ndongo ino joka ubidike halindi ilansi ya Faransa ijibu wakati leka ijibu njema ya wabo rijo njia harma ila mikataba shade kinyume haja hazidishe ila mikataba ya hifadhi wa Faransa ya wajofanya wenge al-murad ilo muhimu dokaya wananyasi ngwasi wao ndo wajoza ngo kauladi murifanya amma wakuzwa no binadamu wasabuzi garesheleawe mananyasi garesheleawe ndo mananyasi bahe ikildoni wakataka maze domana hamba ukaya mimi msedoja harma ya juma daula na jana mbokaya hurivoho shaka tuono kai kauladimu yafanye heni ndia pia ya mbokaya zanongo nazibakivana ikauladimu shamba mtutudo hamba karivoha abudai evenge ukabanu katonza redoka wale haku ngamkazo yao sha abo mfumoja ho kamjo orenga ukabanu ronesa ukaya le shawiri wanangwali juao amma shapuzo wanadamu do binadamu wasabuzi do uona ukaya wake waborehe wasikinie yanti harbite na waonoka ilazimu wake wanadamu shakwa tsoni halio watungo wone mapato hao yode mano kaketua tabisha sha amma ilo muhimu de kama mfano mazinzajiri wajo hamba namna ili wala wakomori vao bada wakomori hausikitifu wafu ilamio na vaninu itinongo ya ukayangari tozawada sha amma mwanyasa liswali hamusokaya adabu mbali matonzi mbali sisi wasanga sahau tikena matonzi sha gasinada bundo nondo shala de murambiza kweli emanwana nyaso nofanya zanongo zinda bukaya yemio ya mkomori kubalifu yode mana watu sisi harmwe hazia suluhi konga jodoja rezeleza dokari fanya nini ya kiari mweshelezize ili ila roho ijua urenga zelomana za hao ila muhedi ngoi ijue keroho ya sabuzi ikeroho ya kibinadamu ubinadamu ama ubinadamu udunge imani ya kibinadamu boundary ya wandu kaungo tayar ili waenshi ubinadamu au ama hususan dawana wa komori kao wamba ukayango unatena na inurambao imani ya kimungu ya kweze nguzo mbili kaula demu itongeze wake wanadamu kwa shati ndotokaya wasiuhe ihali yode mano kaya ngarjuzire jei kaubidike tsonesa mbavi harmazla ila barnama jasulu shangarjo yija haukaya lazima habu kao wanduka sino wakati ushinda wadunge zanongo evengabo lazima ridorenga nukto abo wakati wasatena garjuja rizireje tena marhaba